Казан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында төрек драматургы Төнҗәл Жүҗәннең Нишарадан Бишара исемле комедиясе буенча куелган спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Фәрид Бикшәнтәй, режиссер ярдәмчесе Фәридә Хафиз, төрекчәдән Рабит Батулла тәрҗемәсе. Спектакль магнитофон тасмасына 1990 еллар ахырында язып алынган. Уенда катнашалар: Кадыр, Илдар Хайруллин, Гөл, Алсу Гайнуллина, Мустафа, Радик Бариев, Әхмәт, Рәсим Салах, Халид, Әсәр Шакир, Нуртәм, Фәридә Сафина, Тургут, Дусил Касым, хатын Венера Шакирова, кишәрлек тәртип саклаучысы Мансур Ибрахим. 1990 еллар ахырында язып алынган бу спектакльне эфир өчен режиссер Әлфия Гыйләҗи, тауыш операторы Асия Бикбау, диктор Талгат Хаматшин һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләгән. Хәзер игътибарыгызга спектакльнең беренче өлешен тәкъдим итәбез. Вакыйга Истанбулда бара. Докторның кабул итү бүлмәсе. Алло, кызым, Тургутны тоташтырсана. Бу мен Әхмәт инде Әхмәт. Тиз генә тоташтыр. Алло, кая китим әле? Эш урынымнан шалтыратам. Ничек китим ди? Синең бу яучыларың килмәде бит? Юк, килмәде. Каян белем? Ышанычлы кешеләр дидең, кайдасың ул синең ышанычлы кешеләрең? Борчылмаска, самолетка соңга калам. Туктале, шаяру вакыты түгел, Тургут. Миңа иртәгә иртүк Берлиндә булмак кирәк. Әле өйгә кирип чыгасым да бар. Мин бит синең кебек өйләнгән кеше түгел, әзергә бәзер генә чыгып китә алмыйм. Барысын да үзем башкарырга тиеш. Тукта, торып тор, ишектә кеше бар, бәлки шулардыр. Үзе инде ул. Доктор әфәнде сезме? Сагат ничә? Эш тулып 10 минут киткән. Ай Алла. Ә минекендә эш тулып 17 киткән. Сәгатең ашага әфәндем. Син аны я төзәтергә бир, я сәгатеңне шүплеккә чыгарып ташла. Нишләп алга китсен, әле генә дөресләдем. Алайса мине кортта кала. Менә шулай диген. Ярар, ишекне яптай да эшкә кер. Килде синең кешең. Валлаһи дип әйтәм, миңа бик ошап бетмәде ул. Ни булса да, син бу эш өчен җаваплы. Ара табып, килеп караштыргаларсың. Алдан акча биргәнче эшләрен килеп күр. Бүтән ышаныч синдә, Тургут. Ярый, бер атнадан соң күрешкәнгә кадәр сау бул. Атың кем? Кадир минем исмем. Син кайчан килергә тиеш идең? 20 минутка кичектем инде, доктор бәй. Автобуслар утыртмады. Син автобус белән йөрисеңме ни? Соң такси бик кыйммәт. Карале, Рафик, син... Минем исмем Кадир. Шулай. Синең ярдәмчең кайдасың? Бик ашыгыч бер эше чыкты. Ул ни дигән сүз тагын? Бу эш ашыгыч түгелме ни? Фатир мәсьәләсеннән дә ашыгычрак эш булмас. Анысы ни дигән сүз тагын? Соң без бит кеше өстендә яшибез, үз фатирыбыз юк безнең. Менә бүген иртән рәсми кагаз килеп төште. Әгәр яшәгән фатирыгызны бушатмасагыз, урамга чыгарып атачакбыз дигән. Сез аның ни икәнлеген белмисез, ә мин бик яхшы беләм. Полиция, жандармлар өйдә балачага җылый, өй эчендә эштейшек әйбербез бар. Менә шуларның барысын да урамга чыгарып атачаклар. Менә белештек тә. Кесәгә яраклы бәягә берәү фатирга кертә икән. Менә шуны кулдан ычкындырмаска инде, доктор бәй.
Ярый. Хәзер син мине диqqat белән тыңла. Бүтән җир ал су төскә буялган булсын. Идәнне бәс төсендә итәрсез. Ишекләр, тәрәзә рамнары фил сөяге төсендә булыр. Аңладыңмы? Аңладым. Идән бәс төсендә диварлар алсу, ишекләр, тәрәзәләр фил сөяге кебек ак булыр. Афарин. Безнең эшебез шул, доктор бәй. Ярар, мине сорасалар, Алманияга китте дип әйтерсез. Бер атнадан соң кайта диярсез. Менә санап ал, җаным. Менә монда имзаңны сал. Менә шулай. Эш бетергәч калганын Тургут бәйдән алырсыз. Бер эшең чыкса, тартынмыйча Тургут бәйгә мөрәҗәгать ит. Ул сезнең янга килгәләп карап китәр. Тургут, мин Тәхсин останы бик хөрмәт итәм дигән иде. Минем исмем Кадир, доктор бәй. Мин сезгә шундый иттереп буяп бирәчәкмен. Минем исмемне гомерегездән талмассыз. Шулаймы? Менә монсы бүлмә ачкычы. Ашханәдә бөтен кирәк-ярак бар. Чәй, шикәр, рәхәтләнеп тарсынмыйча ишегез. Тагын нәрсәләр? Борчылмагыз инде, әфәнде. Җае чыккан саен Алманиядән шылтыратып торырмын иншаллах. Сезгә Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен. Аллага тапшырдык. Сау булыгыз, юлларыгыз имин булсын. Сау булыгыз. Китте бугай. Ой, тагы кайтты бит бу. Ай, синме әле бу? Ой, Алла, син нәрсә башка берәүне көтә идеңме, әллә ни эшлисең син, тукта. Тагын доктор бәй әйләнеп кайтты дип торам. Кит алмый чаптырады бит мокыт. Каралы, Кадир. Лифттан чыкканда мин аны күрдем бугай. Бик борчулы иде. Алайса шулдыр инде, шулдыр. Ярый, ансы калып торсын. Әйдә, керәле монда. Утыр, я. Күрдеңме йорт хуҗасын? Нәрсә ди? Кертәме фатирга? Акча күпме сорый? Сөйләштем, Кадир. Әле аның фатиры буш түгел икән, фатирантлары бер айдан соң гына күчәчәк ди. Нәрсәйе, Кадир. Бер бүлмә, кичкенә генә бер залчык, беренче кат өстәвенә дымлы юеш. Соң бераз гына бәясен төшердем, юк төшермим ди. Шуннан Еллык түләүне алдан түләп куясы ди. Шуның өстенә, Кадир, күченү чыгымнарын искә ал. Ай, Начар гынамы җан кисәгем. Кадир, менә син докторлыкка укыган булсаң, бездә ий кайгысы булыр идеме, җаным? Әллә син нәрсә җүләрдеңме әллә? Хыялланып утырасың булмаганлык кит инде. Кадир, карәле. Менә нинди оппак матур доктор халаты. Киеп карәле шуны, Кадир. Ташлары шул шаяруларыңны. Киеп карәле җан кисәгем киенде икән. Ташла инде. Биләле кулларыңны киеп кара инде ки. Аман, Кадир. Килешәме? Ничек килешә сиңа доктор киеме, Кадир? Шулаймы? Ни буйрасыз, доктор бәй? Шулай дисеңме? Әйдә алайса, чәй ките. Хәзер мин дә киенеп алыйм. Доктор, киенеп алыйм азгына. Менә шулай, доктор, ни буйрасыз, доктор бәй? Чәй алып кил. Килешәме миңа, доктор? Килешә. Гафу итегез, доктор бәй, лимон да салыйммы? Лимонсыз чәй эчмәгәнемне беләсең бит инде. Беләм, Кадир. Гафу итегез, зинһар, доктор бәй. Менә шулай. Бер генә минут. Кем бу? Белмим, җаным. Карале, бу бит аңсыз. Әйдә, эшкә алып керик монда. Үлеп китмәсен тагын. Әйдә. Әйдә, күнә утыр. Менә монда ятыр. Ятты. Тукта. Кара, менә алып кердек. Йөрәге Тыңлап кара,
Sizilir kredile mi onu? Ay Allah, ne işlemiz indi Kadir? Hele üstel üstünde tiginde darular var. Şunun birersini alıp girelim. Hazır canım. Ne? Niye İslam ay biresin sen? Niye? Bulmayın. Ayda birer doktor Şakır rakile. Allah'a dayım koyan Şakır indi Kadir. İşliysen sen. Ama kısasında işip yürütürken birer daru yok mu sen? Kadir, Mine. Sağ ağzına birer uç. Faydası değilmesin. ağzını açıptır Kadir. Ağındakiyle ele silkine başladı. Ağzında silkide Kadir canım. Min qayda. Sileşmedi, sizge sileşinge yaramız yıkar. Kamşanmağız. Tümüşküre yatığız. Yok. Bir nide yok. Zilhar için kamşanmağız. Sizge hareketlenirge yoramı. Yaramı. Ne buldu mina? Efendim, siz bizning eshik tubida yig'ildingiz. Ayye. Xatirli. Zilhar için sileşmeğiz. Teleklerini yap, üşümesin. Hazır canım. Uzdu. Ay Allah'a şükür. Halim. Eybat hazır. Onug'uma birer bulak almak şeydim. İrtagana 8 yaş tula. Ayye. 8 yaşa? Siz meni qutqarib qoldingiz. Rahmat sizga, rahmat. Biz bir nida işlemedik mi? Bizning vazifamiz shu edi. Yari. Siz bir shilmag'iz, men turaymen. Yok, biraz yatıp dururuz. Sizga yotiqqa kerak, sizga silkinirga yaramay. Darumni gil kisamda yirtam. Mana yuragimni qisa boshlasa, shunduq qabatirganim. Nega so'ng bugün qopmadingiz? Sezmida qoldim. Kinat ko'zallarim qorong'ilanib ketdi. Tezbunlarim qaltiray boshladi. Olay bulay bo'lmasin deb, mana sizning shifoxonani ko'rdim-da. Kirdim. Qayta alırsızmı? Bir shilma. Qaytiraman. Mana bir kun kelib, mening yuragim tık iterda bu dünyadan gitar mı? Allah saklasın. Sizge gitarga irterageli. Siz ezmevir kibik. Ana gözleriniz uğuzniki kibik akayıp durar. Kaya indi ezmevir. Bilasizmi? Şulayda bir şartni bizning uğuzimiz şığımşalap kaçtı da onun uğruna uzim jigilip tarlavını sürdüm. Zilhar için sağ bulunuz. Akırttanına yürüyüz. Bana sizge benim vizitkim keragi çıkar belki. Yok. Kerakmıyor rahmat. Olmaz. Şunay mı? Yarar. Lakin benim sürürge basım yok. Bir bay efendim. Kızık ayttın. Kızık. Al. Dünya halim bilip bulmayı. Sen de bana vizitkini versen edi. Üstel üstünde mi? Olur yarayım mı? Doktor Ahmet Ataklı. Ammasi de yok. Men sizga ko'pmi deyish? Burishim ko'pmi deyim? Siz nerseydi? Endi burish deyim. Al. Rahmat. Kichkinagina bir rahmatim bo'lsin. O'g'izga shu etib tarlovni sirib tashlagan kishining igiligiz uchun burishli bo'lib qolasım kelmaydi. Rahmat sizga. Ya'ni Allohga topshirdik. Amin. Bu xatli. Qizim. Meni uzatsangchi? Buyurunuz efendim. Benim ortam. Qadrlim. Al canım. Sana da. Al. Tarsınma. Allah. Yüzüne bir narsa. Ko'p söylashma. Al. Yoksa sizlarmin. Bile
Bit aldı, bit aldı. Hey, rahmetli. Yaxşı. Qadirlərim, hazırga sağ olub turun. Sağ olunuz. Dağı şulay kiriniz. Dağı kiriniz. Qadir, yaxdansın bana biç. Şeylik diler paralısın bu akşam. Ya Xudo. Abav. Qarali Qadir. O biz seni doktor deb bildi. Seni yardımcım deb bildi. Bana doktor abzam olur bu. Sen bilip de. Hayali vizit kısa. Bana Halit Akar. General direktor. Ya Xudo. Bizning o'g'izimiz firmaning general direktori ekanlamasa. Şulay bulup çığa şu yanım. Qo'qsha. Qadir, Qarali. Okşayan çığa. Dime. Tuttali. Şunda qolsin, idanda yotsın. Ay Xudayım tutta birer imzası koyulgan çek yok mu din çek. Ay anısı da yok me. Bir bukşa alır şıvırgına. Bir hele bana şulay. Bana ne işleybiz indi? Ay Allah Xudayım ne işleybiz. Hani kısanda vizit kısa telefona vardır yazılgandırsın şaltıratabız deyken. Hele tukta belki bunlar ona bir tek gerekli kağızlardır. Topşırsak, geri koytarsak bir suyunur. Suyun işinden belki akşa da birir. Akşa sen bigrağinde Kadir'anı o göz digeçte sinirlerini bigrağ akılsız diye uyladın mı? Kim bilir? Şaltırat. Hazırım. Alo, efendim, sen misiniz? Efendim, bu siz ne? Halit, affediniz, Ahmet Bey'in ağrılarını kabul edetirgen şifahanesinden bir şeyler. Bilesiz mi? Efendim, Halit Bey bizge kirip çıkan idi. Yok, ama bir nersi de bulmagan olsa selamet, o kız kıvır. Bilesiz mi efendim, o bizde okşa yanışığın unutup kaldırgan. Mine şunu kırıp alalmaz mıken? Rahmet, büyük rahmet sizge. Efendim, hoş ya, efendim, hoş ya. Mine, sulay silekle yaranın. Nerede buldu indi tağın? Ciddi. Oynadık burada. Ay Allah. Sal bu halatını. İşlerge gerek. Ay Allah, iş balmıyoruz musun Kadir? Yok, işini başlap koyarga gerek yoksa işim kırışa. Başlık bilsin indi alaysa. Yarar. Salam şişnem. Ay Allah, nişlisin indi nişlep. Aşığını divardan alasın, bızma divarına Kadir. Takımdakine. Hanım beni. Polis. Yol biri geç. Oğuzunuz. Koya yatkırayım bu kadın kızda. İptaş belirtiriz. Bana bunda. Hoşçu bulma bekliyoruz. Oğuzunuz. Hamdum bana bunda salınız. Doktor kayda. Doktor. Bana bir. Araları, doktor efendi, siz hani bir tefsille para Ne buldu bu hanımga? Avtobusa yığılıp düştü. Her halde ol ağını joygan. Yok, başı bile yığılmadı. Ama kim bile onun başında ne var? Şulaydı ansa şulay. Siz ona doktor efendi bir tefsille para vereyim. Yaxşı, sağ bulğız. Alsa, ben kireğim bulmasa ben. Yok, sizin kireğiniz yok. İptaş belirtiriz. Hoşçunuz. Ay, nindi şiber hanım. Ay, Kadir. bu. Hazır ne kılavuz indi? Sen Bedirkeyim. Oynatırga kireğindi manasında. Min işlerge de bilmem indi. Mineme Kadir bilen oynatıp korama. Tada şu İslam ayını tutturay gidelim beni alalım şu İslam ayını. Kadir, alaysa tınlap kara. Kukureğin tınlarga sinmeyin derse. Yüreğin tınlap kara. Yüreği bir kukureği aslında. Kukureği zor. Tınlap. Tuk. Yok.
Ой, Алла. Массаж керек аңа. Естисің енді қатын қызыр шулай айныталар міне. Аңына кетірәмеш массаж ясым. Бұты бәрілмәген. Ой, Алла, мә уят алайса, өзің уят. Қаны кет. Өтірді. Міне, айныды. Мен қайда? Сіз биреде? Бірісі қайтыш бұла? Бұл ауруларды қабыл етірған клиника. Бұл кім? Мен? Мен секретар. Кімнің секретары? Менің секретарым. Сіз кім? Доктор. Нәрсе докторға шамаған мәләки холатын. Доктор. Ой, доктор. Мені мұнда неше кетірділер соң? Біз сізні мұнда алып келмедік, ханым. Сіз аңыңызны жоғалтқансыз. Урамда полицейский көтергенде сізні береге алып кірді. Хатırladım. Мен автобустайдым. Шығырым толıydı автобус. Ой, ишік янындағы тұтқышқа тұтынған едім. Ишік ашылып кетті де мен еғылдым. Ой. Тізім қаты сызылы. Отырығыз. Ой, Аллаға шүкір, шатнамаған, сынмаған бұға жоқты. Шатнаған болса да olmasıydı. Ой, тішімді қысып болса да түземейді. Абау, көгаріп шыққан. Қышқырмас. Қатып қалмас мейді bu аяғым, доктор. Сіздерса, көгарге қуадақ кірсегіне қуатып қала ол аяқ. Гүл ханым, мамың білән түнәтме кетіргі зинхар іші. Қолыңны ал. Гүл ханым, сізге айтып тұрам. Ой. Бір шылбағыз, қазір мен сыйпайым. Міне. Мамықта сұраған едім түгілмесін, гүл ханым. Көзің шықмағандыр. Қаралым, неге пырлайсың сен? Қолыңны ал бұтымнан. Біраз ауыртыр енді түзігіз. Ауыртыр. Микроплар кірмесін үшін шулай ішлерге керек. Қорқыныш жоқ, тез түзелер, гүл ханым. Гүл ханым, зинхар үшін бәйлерге марлы кетірсәгізші. Әзір. Мар. Сіздің атығыз кім, ханым әфәнді? Нұртан. Нұртан. Исіміңіз бигірәк матыр екен. Мен қазір сізні... Доктор бәй, сіз арығансыз, сізге ял етірге керек. Аурунun yaraсын мен үзім бәйлер. Yok, siz Доктор әфәндім, сіз бәйләсәгіз яқшы. Әлбәтті өзім Доктор бәй, арыған. Ой, доктор бәй, сіз бәйләсәгіз әлбәтір. Aya kızı kütərik sənə. Mənə şulay. Oy, onun gözləri nindi matur. Siz нәрsə turunda silisiz xanım? Barmağında nikah baldağı var mı? Şundi kişini kuldanış kındıralar demini. Siz kim turunda silisiz xanım? Kim turunda bulsa indi doktor turunda. Şu doktor mu? Nik, bunda başka doktor da var mı ni? Oy, onun kirpikleri, xatınlarının bəğrine qodalatırgan kirpikler iş bu görmüsüz mü ni? Oy. Benim ixtibar etkenim yok. Oy, şulay indi ol, elbette siz ixtibarsız. Gün sayın көріп тұрғаш иелешкенсіздер. Шулай була ул. Ay, берем деген қылына шығарып қояр юлына деп юққағына әйтмелердір. Allah bilsin, şuş әдемнің хатыны dünya yemsizdir әлі. Şulay була ул, bir güzelge, bir yemsiz. Ay, ауырта. Мен өлеп ғашық болдым ақырысы. 15 yıl ömrüm әрәм кетті тігі қақар суққан білән. Соңынан барыбыр талап қаштық қанақат. Ой, менің шушындай доктор кібік бір ирім болса, бәғірім үзілмәс еді. Әгер де ол менің үйіме көшіп те келсе, бигірет те оңары.
Hayda. Tırığız. Sizge yürüge kirek. Ayaklarınız uyumasın. Tırığız yürüge kirek. Doktorunu çakırığız. Nersege kirek o sizge yabınıp yatırgamı? Terbiyesiz bir hatın. Ona rahmet eytesin. Sen mine aytınız özüm jitkirir mi? Yok, siz eytu başka, min eytu başka. Buruşumnu tüler getireyim. Buruşığız. Mine birigiz. Yok, minanın özüne birir getireyim. Bir misiniz? Yok, birem. Bir misiniz? Yok, birem. Bir misiniz? Doktor bey, sizge yürüge kirek. Ayaklarınız uyumasın. Yürü. Ne bu zamanda? Bu hatın mine sizin bilen kuruşturmayı. Olmayan sus. Doktorunun kırfıkları uzunmuş. Anın kırfıkları bağrına utup küreymişiymiş onlar. Nikahlaşa! Bunday edepsiz hatını koyan taptınız. Üzümde şok katan mı ne? Oy, avrularını rencide tırgan hatını deyim. Koyan taptınız, alıştırgısızdan tizirek başkası bilen, yakşırağı bilen. İlk tupas sileşe. Minan ayttım şık dedim. Tır dedim sizge yürüge kirek. Zinhardim gel hanım. Ağzı jırılgan mınısının Senin uramda kalaşığını uylap yılmayan Mingül hanım. Bilen mi senin nersege yılmayganını? Kanaqsına karma hatan. Doktor bey, min sizge dik de rahmetlimin doktor bey. Estağfirullah Nurten hanım. Vazifamız. İsminde bilip algan kahır. Hay Allah'ım indi sonu tanışmışım. Doktor bey, min sizge kupma tiyir. Siz nersesili, siz nindi buğraştırıl. Bir ne kirek mi hanım? Şuşa jiter mi? Doktor. İşi bizge kure. Azalı. Kubrak bir segizde bula. Akşa kıtlığı yok bizde. Alsan akşa. Şigen hatın mısın? Koral mi hadi gel okşarım üzerine aldım. Bu hatın. Doktor bey, hem sizge. Rahmat. Sağlığınız doktor. Sağ olun. Allah saklasın. Eğer de bana işinizden kusağız, iş urunağızın bereketi turunda oylarınız tizirek. Şula işlerimin ahırsı. Siz bunda dağı kırgız. Sizden yarağızını korattırırga kirek. Vitip kırırga kirek. Onu tizirek gitsin. Sağ olun. Sağ olun. Vay sen bir manyak mısın? Şu prek baş bütün işini bızıp taşlı yazdın. Meritken hatınınla taşlarga oylisin mı? Yatsız. Senin bu mağnasız kınneşulerinden varık buldum vallahi. Duydum. Göz altımda yat bilmişe, edep tutmuşa, ana evveli başladı. Mimında gelip kırmadan bulsam öyle Sinan'ı. Son men yetişik kan jiri yok mu dikkine koradım. Kolların bilen dizlerinden yukarıga minip gittin bana ne deyip aytırsın? Son andi vakitte koyanni ikenligini koraptırmıyorsun indi onu. Min ahmaklar gaysile. Eğer de mimında gelip kırmadan bulsam Sinan'ı. Ne söylegenini anlıyorsun şu bırak baş. Men bunda balalarımız için, özümüz için bitim bilen jinsi bir day bulup işleyip tırmaşam. Ha sen özünün jülerligin, kinçiligin bilen bütün işini harap ete yazdın. Divana. Ana, tağın bir avruk geldi. Min aşağım Kadir. Bak, men katlaşmayayım. Halatını ki. Kimin katlaşmayayım? Turgut Bey. Hayırlı Gül hanım. Sen misiniz Turgut Bey? Osığız. Hele bu iyi başlamadınız mı dey? Bu halatla niga giydin? Kimin bu yalmasın deyip giydin mi? Sekreter kursağı şulanı solup koy tezire. Salam. Kadir Usta kayda. İşte. Kadir. Hoş geldiniz doktor bey. Hoş geldik Kadir Usta. Mene başlarga turaydık. Siz mi? Şermende rahmet. Ahmet Bey oğlu bik de tefsirli kişi. Vay anladım indi bik tefsir. Yüzüme kızılık getirmez inhar. Yok tırışabız. Avansın olgansın iken. Biraz bildiğinde şunda. Kolganın iş bitkeş inşallah. Rahmet indi doktor bey. Rahim etiniz. Rahmet kızım. Fatir meselesini işik bulup ettesin sizin. Taptık rahmet buldu.
Rahmat kızım, şeyin biktemde. Kuşundakız mısın hali? Akşa jitmeş ol burası. Akşa kirek idi. Akşa azırak. Allah yerden birsin indi. Jitmevşenlik bek de kıyın indi bu. Ay, bek kıyın. Fatırga tülep duru. Buruşlu bulu bek de kıyın. Bek kıyın. Sen birer kibit taşıp paramıysın mısın Kadir Bey? Neyinde kibit ol doktor bey? Bizge tağın kibit oş o değil. Hocalık kibit dedim. Bu yavdır, aboylardır, kodaktır şunda. Yok idi. İşinin negizine salır işin. Maya kirek değil. Maya akşa bulmağa şayan olasın anı. Yok şulay azmazla başarsın anı canım. Tura bara işini zuraytarsın. Yo, bulur da iş tugul bu doktor bey. Kolumuzda biraz akşa bulsa uylap karagan bulur idik de. Lakin akşa bulmağa iş. Tağın işesiz mi? Yok, kulların sızlavsız bulsun kızım. Şeyin diktemini buldu. Rahmet. Yarı kitim indimin. Jay şıkkaş dağın bir eğlenir mi nerede? Hoş yatırdı bey. Sileştik alaysa usta bey. Bunda tertip bulsun zinhar için yarıma. Siz nerse indi? Kolumuzdan kilgenin barında işleyişek biz. Sağ bulunuz. Oğuşlar sizge, kolay bulsun. Hoş ağız doktor efendi. Sağ bulunuz. Sağ bulunuz. Hayırlı yol. Sen nerse dilerim ilmezsen. Sen nerse. Suzma. Giyik halatını. Karale, sen bu şayaruların taşla. Ali bayağı kılanışların içinde cevap bilesin var. Suzma deyim giyik halatını. Bolmay. Sen nerse. Bizning bolalar bilen uramda oturup kalığımızı tileysin mi? Uramda kalı tırnağa oturudan yakşırak. Ayta sözün var mı? Var. 10 yıl boyuna şu miskin bu yavşı bulup işleysin. Sen şu 10 yıl boyuna her bir yurttan birgine soğut bu yav yanga kaldırıp bargan bulsan da biz bugün öz yurtumuzda oturgan bulur idik 4 katlı. Men korak tugel. Benim namusuma tapşırga uylamadı. İki koytasın da kitabını tutup divanga suzulup yatasın. Bizning balalar bilen uramda oturup kalığımız turunda uylap da bakmışsın. Ziyanı bey. Gel. Tuktayın. Gittim. Gel. Kara. İşimi de bekledi. Aşk kişilerini de alıp gitken. Ay bu hatı. Abav Yavuz da indi. Abav sal. Иртән бүлмә буялган. Кадир кәнәфидә йоклап ята. Гөл керә. Ay Allah dayım. Kadir ne işisin sen? Ne var? Ne buldu? Kadir canım neden korktun? Sen beni yerli bu. Men canım. Bizni uydan ko'p chiqara boshlaganlar ekan. Shulay sotosha boshlaganman. Xudoyim. Sen yemishdir. Uram shatna bosqansan, o'z o'zimni yondiram deb oqirasan. Kadir. Bag'ir kesagim. Nega endi bugun tunga yiqlarga uyga qaytmading? Ishim ko'p edi. Qarasam, vaqt so'ng shunda bigarlandimda yotdim endi. Canım. Yıkla canım yıkla. Yıklamagan bulsan yıkla. Saat necha? 12 to'la Kadir. Ko'pmi? 12 gina to'la canım. Irshilma. Kadir mana men senga jon kesagim osharga olib keldim. Hayır. Bitimnigina yuvib kirganda. Bor.
Barju, salqın su bilen şu canım, salqın su bilen. Salqın su bilen, min onlara da. Şuna canım, salqın su bilen, şu. Mina min onlara da aşarga hazırlaydıram. Mina can kisegim, aşalı canım. Kadir. Bağır kisegim. Min bugün tünü boyuna yıkılı olmuşa yattım. Min öz yalgışımda anladım Kadir. Ne oldu? Min senden başka bir gün hakkında yaşayıp almayacağımı anladım Kadir. Olayken. Turmuşka aşmaslık nerselerini senden talep ettiğim için min senden gafusruyum Kadir. Amına gafus ravğız kabul etilmedi hanım sultanım. Şulay bağırkayım şulay. Min anlayayım. Mini gafu ite almayacağını min bilem. Sen gelmene girsin oylaysın. Anlamadım. Sen haklıydın. Bir ana balaların ailesin kutkarıp kalır için tırışayken onun ne kaybı var? Aslında sen beni kişirge teyirsin. Demek sen bana öpkelemisin Kadir. Sen derse girsince sen beni gafu iterge teyirsin. Ay, türmege oturuysa bana mı? Balaları için o takşı türmede otursa da yarı. Gerek iken ol doktor bulup kılanırga da mecbur. Dokta aşıkma. Berkin devamında kupmakşa jiydik. Sanap karalı. Getir halatını. Yok. Kadir bağır kisegim yok. Getirdiler. Sen doktor bulup kılanırga deyiş tügül can kisegim. Alda bizni 5 iş günümüz küte. Ay Xudayım, sen doktor bulup kılanırga deyiş tügül Kadir. Deyişme tügül mü ansı başkaş. Kim bile, belki mene şuşa mizgilde zor akşalı birer avru lit bilen bizning yanğa minip kiledim. Şulay bikenni minip kilemikenni Kadir. Tez bul. Katıp durmak. Hayda getir halatımını. Sen benim sekreterim bulursun. Mindeki hem halatımını. Asistentim bulursun. Asistentim bularak sen bana yardım iterge teyirsin. Yaxşı Kadir. Kadir. Şıpart. Hayda, men korkam Kadir canım. Kimdir keldi? O'zingni qo'lga ol, qoldirama. Qavshama deyim, eshikni och. Yarar, hozir ketdim. Buyurunuz, efendim buyur. Doktor Bayqo'ya, men doktorni ko'rgatilayman. Doktor işte. Rahim etiniz efendim. Rahmat. Kim keldi endi? Bir avru kelgan doktor bey. Qarshi oling'iz. Qarshi oldim buğa endi. Zinhor için. Suv. Men sizga shay ketiraman. Yo'q, suv deyim, suv. Suv yaxshi. Doktor bey, anda bir avru kelgan. Suv siri. Qodir, jon kesagim, ul bek sayir bir banda. Kimdandir qochib kelasimon tusli kibik tuyula. Yo'q, jiberma. Men uni hozir qorayim. Ana, qorayim hali. Bu bek muhabbat shiver kishiga o'xshagan. Qodir alayda men qo'rqam. Qo'rqma, bar qarshi ol, qabul et. So'ngni shir. Men uni qorayim da oqshasini olar. Yaxshi jonim. Rahim etiniz efendim, mana sizga suv. Allah razı olsun. Men shulay desam. Buyurunuz ishga efendim. Buyurunuz, bay efendim. Hayırlı günler doktor bey. O'tirag'iz. Rahmat. İsmingiz? İsmim mi? Mustafa. Mustafa. Yo'q. Mustafa. Odigina Mustafa. Yozmag'iz. Neden sarılasiz Mustafa bey? Avrum. Albatta. Ya'ni siz bundan ne sababli keldingiz? Ne sebeplimi? Yo'q, siz tinchlanig'iz, qavshamag'iz. Siz ishonishli o'rinda. Siz nedandir qo'rqasiz shekilli. Bunda qo'rqar narsa yo'q. Erkin o'tirig'iz, qo'rqilmag'iz. Mana shulay. Endi hozir bir sho'g'iz turida siylagiz. Yo'q doktor, birarsa kelib kirsa. Kim kirsin bunda? Eshik ochilib birarsa menimda kelib kirsa. Kirsa shirotin kutib o'tirar. Ketib turmasa menda kirsa doktor. Kirmas. Kirsa sekretar xonim uni tiyinda kuttirar. Gula xonim bunda bir kunda kirtmagiz.
Аңлауымша, сіз менің білән көзгә көз қарашып сөйләшергә телисез, шулаймы? Шулай, доктор. Сез монда беркем дә кертмәгез. Минем сезнең янда булуымны беркем дә белмәсен, доктор бey. Гел ханым, кабатлап әйтәм, беркемне дә кертмәгез. Рәхмәт. Ярый. Ни сәбәпле каралырга килдегез? Менә, доктор. Үземдә нинди ширләр барын беләсем килә. Шуның өчен килдем сезгә. Билемнең катып кала торган гадәте бар. Сөялем бар. Кайнарлыгым, тәрем кызыша. Измирдә 3 докторга күрендем. 3. Анталиядә күренмәгән врачлар калмады. Ахрысы алар минем ширләремне белә, ләкин Белә. Син шин кебек таза диләр, доктор бey. Бөтенесе шулай алар, бөтенесе кабахәтләр. Дөресен әйтмиләр, ә мин сезгә барысында дөресен әйтәчәкмен. Борчылмагыз. Хәзер мин Сез менә монда күчеп утырыгызчы. Мондамы? Менә монда. Рәхмәт. Ярар, менә ятыгызчы. Юк, доктор бey, юк. Сез мине яткызмагыз инде. Билем катып калса тора алмам. Менә бу төшемчәнче бит минем. Шулаймы? Әйдәгез, тәрәзә янына барыйк, шунда каласыз. Кайсы җирегез? Бу төшегез чәнчиме? Юк. Бу төшеңме? Анда да артмый. Яллам, кая китте бу? Кемнәр? Доктор, сезнең истә тагын ничә кат бар? Белмим. Менә шул башыңны тәрәзәдән чыгарып сананы. Я күрдеңме? Ни карыйм? Кояшны кара. Күрдеңме? Күрдем. Нәрсәне күрдең инде? Кояшны күрдем. Айның бабасы белән сөйләшеп торалар. Син мине нәрсә, юри шаяртасыңмы соң? Дәшмә! Сабый түгелдерсең. Пистолет. Бу яшәү мәсьәләсе. Доктор, гафу итегез, сездән шалтыратырга ярыймы? Буйрыгыз, юк. Шалтыратыгыз. Рәхмәт. Доктор, сез чыгып торыгыз, нияме? Бик яхшы. Гөл. Җаным, Фатир, мин куркам бәгыркәем. Курыкма, бу бик гаҗәеп сәер бәндә. Шулай да курыкма. Яныңда мин бар ич. Күңелем сизә, бу бәндә бик зур акчалы кеше булырга тиеш. Алло дим, бу мин, Мустафа. Мине үтерергә йөриләр. Үтерергә дим, хайван. Бер клиникага кирип кытылдым. Фатирның каршысында алар. Юк. Мине югалттлар. Ярый. Мин монда качып утырам. Үзем шалтыратырмын. Хурша. Доктор бey. Монда ни? Сөйләштегезме? Сөйләштем. Доктор. Нинди ширим бар минем? Әйдәгез карыйк. Ярый. Доктор. Хатын монда тормасын. Чыксын, монда ни булмас. Гел ханым, сез чыгып торыгыз. Яхшы, доктор бey. Барыгыз, чыгып торыгыз. Туктагыз әле, Мустафа бey. Башта шуны әйтеп бирегез. Миндә каралган өчен акча түләргә туры килер. Минем тарифым шактый кыйбат. Түләү мине куркытмый. Соңыннан бәхәсләр булуын теләмим. Ни турында бәхәс куптарым, доктор бey? Акчам бар, тарифыгыз буенча түләрмен. Авырум нидә минем, доктор бey? Доктор. Алыгыз. Менә монысы аванс. Алыгыз, бары тик аванс. Аванс. Менә тагын аванс. Туктагыз. Менә монысы аванс. Аванс. Хәзер мин. Тукта, доктор. Кая киттегез? Нигә? Гел ханымга бирим дим. Сез уларда шишенә торыгыз. Менә акчасы, менә моннан акчасы. Алып куй, яшереп куй, курыкма, яныңда мин бар. Бар, кит. Мен аны карыйм. Фатир җан кисе. Булдыгызмы? Әзерме? Хәзер мин сезне тыңлап карыйм. Кайгәле теге кылакка тыга торган нәрсә? Менә бу
Булмасаң, Ой, доктор. bu klizma kafaydı. Dürüst değil. Klizma kerakmas edi, doktor bey. Yok, men alıb utaldı. Bu qulaqqa tigi tiqatırğanday bir. Mana. Ay, oy, qulaqqa bir kerak qatı işləyən. Yaxşı. Siz əzərindeymi? Yarar. Tınlaq qarıq. Tınlaq qarıq. Yüreğinizə? Qara tuk ite. Şulayma. Qaya qırsağız. Abo. Kişe bir şavaşağansız ağısı bığır kile. Buldu doktor bey. Sulağız. Doktor bey. Men bit sizga bar bulgan akçalarını biri bitirdim. Nişek sulamağız. Ama benim çeklerim var. Olaysa sulağız. Meni qara bitirgenden so'ng çek yazarman inşallah. Lakin siz meni uzoqlab qarag'iz, doktor bey. Şimdi uzoqlab anlamadım. Mana bugun kuni bo'yi, ertaga kuni bo'yi tilaganim şey, mana birida qolasım kela. O'tiring hali doktor. O'tirg'iz hali. Doktor bey. Bar bulgan akçalarını sizga berem. Qunaqanaga berasa oqshamida senga berarman. Qunaqanaga ko'pmi berashaksın? Bir kuni $200 tura bir bo'lmaning. Bir. Ayy. To'xtag'iz. Nu shul aram tamoqlarni nega oshatib yotqizayim? Bularga birasi $2000 senga bersam, noshar bo'larmi? Noshar bo'lmay. Aybat bular menga bersan. O'yla doktor, o'yla, noshar bo'lmas. Men o'ylayman. Shul qadar oqshadan bosh tortmoqsingni, doktor bey. Bir odamning jonini da saqlab qolashaqsan. Ul orada menim she'rimni tobarsan inshaalloh. Qovurug'ini topa olmasam? Doktor, rahmat aytib ketarman. Bergan oqshangni kira olmassanmi? Olmayshi ketashakman, doktor. Hozir birgina sekund. Men hozir. Gal. Av canım. Gelishi kerak. Ko'pmanda oqsha yig'ilgan. Qodir. Kuşun ışığınların koplarlık canım. Olaşaq oqshamizda bor şükür. Qayg'imiz qolmas kerak. Ko'pmi berar ekan Qodir? $1000. Ya Xudo Qodir. Jon kesagim. Bu yovuşları. Bu yovuşları tunlarin buyarmiz. Turgut Bey kelib kirsa ishlarimiz jonim. Onu shkafga yashiramiz. Turgut Bey nima? Yo'q endi anatigi bandani. Olayda men qo'rqam. Qo'rqma, men oshon. Qo'ling harakatlanmasa og'zing barakatlanmas deylar. Jonim. Allohga topshirdim. Men ana hozir diagnoz qo'yim hali. Ya doktor, bo'ldingizmi? Aytagiz. Barsında tafsillab so'rashik. Kelishik. Siz bunda 5 kun bo'lursiz. $1000 to'larsiz. Kelishdikmi? $1000? Kelishdik. Salonga hech chiqmayashaksiz. Har vaqt shu bo'lmada qolashaqsiz. Nechik endi? Tualet qadashaqmanmi? Onda chiqarsan endi, bunda pis etmasin bet endi. Qarali. Koridorga, boshqa bo'lmalarga chiqmaysan, biz 20, chunki bunda boshqa avrularda bo'lashaq, ularga ko'rinmaving yaxshiroq. Bek yaxshi. Meni so'rovchi bo'lsa da ko'rinan, doktor bey. Seni bunda kim so'rasin? Olay bulay sirab qo'ysalar deb. Yaxshi narsa birasini adresingni berdim. Yollan bermadim, doktor bey. Sirab qo'ysalar deb aytam. Onday qishimda yo'q deb aytirsiz. Yaraymi? Yarar. Ostabek motorxona bir restoran bor, shunda tushib osharsan. Yo'q. Ochtirsam turaman, ammo tishqa chiqmam. Doktor, siz menga telefon osha ketirtirsiz. Shig'imlar. Menim hisobga kiritirsiz. Begaybat. Kelishdik. Siz G'aliyaskar Kamal ismidagi Tatar davlat akademiya teatri artistlari boshqaruvida turk dramaturgi Tunjal Jujanning Nisharadan Bishara ismli komediyasi bo'yicha qo'yilgan spektaklning birinchi ilishini tingladingiz. Uning ikkinchi ilishi tezdan Rossiya radiosuning so'nggi xabarlaridan so'ng 16 soat 10 minutda yangrayacak. Qozon Seli 16 soat 10 minut. Adabiy dramatik topshirig'imiz davom etadi. Hurmatli radio tinglovchilar, hozir e'tiboringizga G'aliyaskar Kamal ismidagi Tatar davlat akademiya teatri artistlari boshqaruvida turk dramaturgi Tunjal Jujanning Nisharadan Bishara ismli komediyasi bo'yicha qo'yilgan spektaklning ikkinchi ilishini tinglarga taqdim etamiz. Hozir endi diqqat bilan meni tingla.
Алай, былай, біз қаш деп қышқырсақ, сен мына шушы шкаф ішіне кіріп отыр. Аңладың ма? Тоныңны да шығарасы болма. Бұлыр, доктор бәй, бұлыр. Қаш дегеш, сен не ішләйшәксің? Шкафқа кірәшәкмін. Тынды алмайша ұтырашақмын. Не үшін алай ішләйшәксің? Ай Аллам, не үшін? Чөнки бу хастахана түгел, монда қонып ятырга рөхсәт юк. Тотылып қалсам, менің бушымны, бу йортымны алашақлар. Аңладыңмы? Аңладым, доктор бәй. Валлахи қашармын. Мені бір кім де көрмәс. Қаш! Ай Аллам! Машаллах. Шыға аласың? Шық. Кім келді? Бір кім де келмеді. Неге? Қаш дейдің? Соң репетиция ясадық. Ах, репетиция! Атам мен сені. Ал пистолетіңді әне шалтыраталар. Алло. İsәнмісіз, Ахмет бәй. Хәзір бір генә минут. Қаты, доктор бәй. Берлин, ғафу етіңіз. Немесше нешік бұл әлетігі исәнмісіз? Guten Morgen, guten Tag. Ахмет бәй, сіз міне әлі бұл. Танымышы тұрам. Немесше сөйлешкен бұлам тағы. Үш бара, бек мотор бұла. Бек мотор, барсы да тыныш. Сіз шул 5 күннен соң қайтасыз енді. Бек яқшы. Хоп, майлы, яғри, бек яқшы. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ау пидірсейін. Гитлер капут. Ай, Аллам. Сізні Берлиннен бастыраталар ма? Ахмет бәйнің аурулары. Сіз ғымымен біздің ішлерге қысылмағыз. Ай, кімдір келді? Қош! Албай бірлеріңі. Тұрғыт бәй, қош. Allah yerden versin balalar. Неге тағын бұқалақны келесің, солып қой тезірек. Мен аны қазір жуып қоям. Қазір ұста қайда? İşte. Хош келдіңіз, Тұрғыт бәй. Хош келдік. Мына көрші ұрамға жұмыс білен келген едімді. Сізге де қағылып шығайым дедім. Яқшы еткенсіз. Ішлеріңіз нешік бара? Мына салонны бітірдік. Ярый. Зинхар үшін езіме қызылы кетірі көрмәгіз енді. Бүгін ертен Ахмет шалтыратқан еді. Меңа да шалтыратты. Әлі мұнда башламағансыз екен. Мына башларға деп тұрадыр үйік. Алай екен. Ярый. Әйбәт болған. Бұ аяқ кимлерін мұнда салмағыз? Аны? Не бейт? Саңаны теңінде ештімінде салсағыз ярамайын бәней. Тұқта, хайван! Нәрсе дейдің? Тәшәмсізлі хайван. Міне шоның төсіп болмай, төсер әмәл yok бейт. Міне тәшсізлі хайван. Әстәғафирулла. Әгіл қаясыңыз. Шәйіңіз бар ма? Шәй. Қазір неді шәйгіл ханым? Доктор бәй, Бұл аяқ киімін шығарып ташымағыз. Тыңлайым, доктор бәй, Қадыр Ахмет бәйді, ой, Құдайым, йолла. Тоқтадым. Ішәсіз ме? Yok, рахмат, соярдым ғына. Ішлерім бек көп. Бегірек шаярыңды сіз. Яры кеттім. Яры Сау болыңыз. Хош я, Тұрғыт бәй, шәй ішірге келігіз. Ой, Құдайым. Шиғаннан. Ай, Мұстафа бәй, шық шқафты ішіннен. Шығағыз. Кім еді ол? Кім болса да барбір түгілмі? Мені қиын қалға қалдырған кішілерге сұрау берді тыйыла. Хамғымымен башта ақша, аннан соң сәлемәтлік деген Гиппократ. Әне, көпмеге $500 чек яз. Нәрсе, хәзір үк ма? Хәзір үк. Ярый. Міне тезірек яз. $500. 500, аха. Окей, сәлави, пардон. Тұқтағыз әлі, қоя бұлай ашығасыз, доктор бәй.
Қоя, буяу алырға ашығам. $500 мы? Бәлки мен $1000 буяу алырға тілеймдір. Бар, бұл чекні текшіріп қайт, ялған чек бола көрмесін. Құдайым, олайда болуы мүмкін ме жаным? Кеттім, кегірдім. Туби, орна, тубин далайса. Анысы нәрсе тағын? Шекспир турында бірді ештіканың yok мұны қадірлім? Қабақ баш, есіме түшті. Теге, Шекспир. Секс турында язушы ма? Оқаным бар. Секс турында... Қош! Кімдір келді? Қоштым. Қадир, бәғіркейім бір шылмасқа мүмкін. Шып-шын чек. Демек, теге қалған $500 шақбыз. $500 жаным. Әйді әзірлән. Қазір мен аңа шын диагноз қоям енді. Әйді мен сеңа бұлышам жаным, мұна перчаткаларыны ки. Мұна шулай. Шығаласың. Инструментларын ал жаным. Қазір. Шығаласың, Мұстафа бай. Отыр. Пациент отырсын. Отырдым жаным. Сен түгіл пациент. Мұстафа бай, рахым етігіз. Бұл шиелек нәрсе үшін? Ай Алла, анализларға керек бұл садым. Шиелек біләнмін. Мұстафа бай, рахым етігіз. Қазір мен сізге диагноз қояшақмын. Рахмет. Диккат! Меға қара, мұнда қара. Қарайым. Мұнда қара. Қара тіліңі шығар. Ой. Тіліңі шығар. Кәлімені бұл. Айрат еттіріп, деген. Тіліңі шығар, деген. Қазір тілің білән бұрыныңа тидір. Бұлдыра алмайсың. Бұлдыра алмайсың үшін кешенің көні өлер үшнәгәрің yok. Бойын көп мә? 1 метрда 70 сантиметр. Ауырлығың? 68-70. Кішіде екі түрлі ауырлық болмай тігәл еттірбәйт. 68. Мына шулай мұнда қара. Қарайым. Мұнда қара, мұнда қара. Қазір оң аяғың білән сол қылағыңны қашы. Мына шулай. Бұл шығыра алмайсың. Мына қара, мына шушылай керек оны. Мына шушылай менің кімікшілерге керек. Бұрақат, сигар. 1-2-3, 1-2-3. Бұрақат, тоқта. Сұла шал, шығарма. Сұла шал, шығарма, сикір. Ят, созылып ят, тар, үрәқат. Қамыр кірік еғылып түш. Үрәқат, қамыр кірік созылып ят. Әне шулай, қазір үстіңнен ек машинасы өткән деп ойла. Амана шулай. Қазір оң аяғың білән арқаңны қошы. Доктор бәй, бәлкім Мұстафа бәйге біраз ял білер бізе. Болды, жинар оны. Ой, Allah. Қалың нешік. Ой, доктор бәй, қалым бик әйбәт. Әйбәт? Балайса ақшаңны төлі бітірді шығып кет. Бик нашар қалым. Ой, нашар, ой. Яры, тіліңні шығар әлі қазір. Мына қазір нешік шәп болып шықты. Мына шылай ол. Доктор. Сеннен дағы $5. $5. 6, доктор. $7. Сақламай қияш байыр. Шулай болды міне енді жаным. Сеңа кетерге уақыт. Қаралы, Қадир, рестораннан ризықлар кетірмеділер.
Мустафа бәйгә. Китерерләр, син кайгырма. Тукта, шалтыратып алыйм әле. Кирәге юк, бар кайт. Кадир, мин дә синең белән монда калыйммы, җаным? Кирәкми. Алай димә, белмәгән, нитмәгән кеше белән үзең генә бер бүлмәдә калу куркыныч, җаным. Ансы шулай да бүлмәне дә буяп бетерәсе бар. Кадир, кил әле, җаным. Кил әле, менә бу тәрәзәдән кара әле. Күрәсеңме? Ни бар? Менә теге кара машинаны күрәсеңме? Күрсәм. Менә ул машина көне буе безнең йорт төбендә тора. Торса? Эчендә берничә кешесе дә бар. Булса. Кадир, алар безнең йортны күзәтә сыман. Ресторанга ризыклар артыннан барганда алар минем арттан да әллә ничек сәйер иттереп карап калдылар, җаным. Карарлар, җаным, карарлар. Син ирләр карамаслык хатын түгел. Лыгырдамасына. Алар миңа әллә ничек бик сәйер итеп карап калдылар, җаным. Бар. Юкны сөйләмә. Бәлки ул полиция машинасыдыр. Бар, кайт, балалар көтә торгандыр. Бар. Ярарсың инде, ярар. Ачкычларны алыйммы, Кадир? Кирәкми, дөнья хәлен белеп булмый. Карале, гел, иң мөһимен сорарга онытып торам икән. Фатир хуҗасын күрдеңме? Нәрсә ди? Күрдем, җаным, сөйләштем. Я. Авансны биреп куйырга кирәк. Җаным, биреп куй. Тизрәк биреп куй. Киттем, җаным. Бар. Ой, Аллам, монсы тагы кем инде? Рәхим итегез. Абау, үләм. Керимме, доктор? Рәхим итегез. Әмма бераз соң түгелме? Ой, көтеп тордым. Секретареңнең чыгып киткәнен күрдем дә кердем. Кая утырабыз? Утырабыз. Салонга керик. Менә шушылай. Менә монда утырыгыз. Сез утыра торыгыз. Мин телефоннан шалтыратып алыйм әле. Аба, кулыгызда ул ни? Сезгә рәхмәт йөзеннән кечкенә бер күчтәнәч. Бомба мәллә. Алла сакласын инде, доктор. Бу татлы күмәч. Чәй эчкәндә ашарсыз. Мәшәкатьләнмәскә иде. Нинди мәшәкать инде. Минем өчен ир кешегә татлы ризык хәзерләү үзе бер ләззәт. Аба, үләм. Ярга файтыгыз. Мин хәзер киләм. Тор, Мустафа бәй. Тор, пистолетің ал әлі шул әйбіріңді. Нәрсә? Құлықсызланма. Пациент келді. Қош, бар шкафыңа. Бар. Гәл. Әу. Доктор, ашарға буламы? Ашарға? Нәрсә бик ашыйсың киләмені? Бик ашысы килә. Ярар, булыр инде, булыр. Бар, эшем бар. Доктор, чебурек буламы? Чебурек та кирәкмени соң сиңа? Бар, булыр. Чебурек. Булыр дип тук. Гел ханым, Пулайн, Нуртан ханым, сезгә чәй. Ой, сезгә мәшәкать булдым инде. Сез нәрсә? Сездәй хатынга чәй әзерләү минем өчен зур ләззәт ул, Нуртан ханым. 2 чәнечке белән 2 пычак алып килимме? Юк инде, юк утыргыз. Чөнки сез минем кунагым. Ой, алайса табынны үземә әзерләргә рөхсәт итегезче. Абау, авыр булмаса? Ир кешегә табын әзерләү минем өчен үзе бер ләззәт, доктор бәй. Аш булсын. Тәшәккүр итәмен. Рәхмәт. Шак güzel, гаҗәеп матур. Аш булсын. Рәхмәт. Сез күрсәткән яхшылык. Нинди яхшылык инде, вазифабыз. Біраз оңайсызлыклар булды инде булуын. Ой, сезнең кебек атаклы докторның клиникасында шундый тупас хатының эшләүе, ул сезнең файдага түгел. Сезнең казанышларыгызны боза ул хатын.
Шашылмаслык әдәпсез хатын. Сезгә булган кызык сунуым аркасында ул мине... Ой! Шулай беккенче бек халыксыз инде. Сезгә башка секретарь кирәк. Азат итегез сез аны. Китә бирсен. Бу заманда ышанычлы секретарь табу бик кыен, ханым әфәнде. Ул эшен яхшы белә. Вакытында эшкә килә, вакытында эштән китә. Ягъни яхшы яклары да бар аның. Менә, әмма бер кешегезгә катыша. Һәммә эшегезгә катыша гафу итмәслек бер гамәл. Ай. Кемдер бар? Тегени ашарга китергә кушкан идем. Шулардыр мәгәйин. Гафу итегез, мин чыгып ашыйм инде ишекне. Хәзер. Апа. Кем анда? Гел килгән. Мәгис тизрәк. Нәрсә булды, доктор бey? Теге хатын килде. Ой, димәк сез өйләнгән. Хатыныгыз бар икән. Ой, хатыныгыз дигәч, бөтен горурлыгыгызны оныттыгыз. Нинди хатын? Секретарь хатын ди. Шкаф эченә кирегез. Ой, нишле? Шкаф эченә. Әнигә шкафка. Аннан соң сөйләшербез, барыгыз кирегез. Бу кем? О, Чебуре! Сиңа түгел. Кірмәгіз, сіз кірігіз. Тоқтаңыз, Мұстафа бай, сіз онда кірмәгіз. Доктор бey, мин дә кирәм. Yok, кірмейсің. Сың, ишектә кеше бар бит. Болса, сен минем авыруым, айда минем белән. Бу кем бу? Болды. Рахим итегез. Кая йөрисез сез? Кая йөрисез? Кая булыйм, ваннада. Менә Мұстафа бәйгә кализмы қойды. Ай Аллам. Исма, ой. Нишләп йөрисең син бу вакытта? Ай Алла, яхшылык эшләргә ярамый инде менә. Рестораннан ризыклар алып килдем, ашка үлмәсеннәр дип, чебурек. Мә, аша, чебурек. Бар. Аша. Татылдык дип торам. Кем белән тотылдыгыз дип торасыз? Ничек тотылдык? Юк, мин әйтәм, ни? Кытылдык дип торам. Клизмадан кытылдык дип. Кая киттегез? Кая барасың? Барманда. Кадир, карале, ашханәдәге теге матур поднос белән матур шәшкәләр кая киткән ул? Шунда бар. Бар инде, җаным, кайт, балалар көтә торгандыр. Бар, кайт. Кеше бар. Качтым, рахмат, качтым. Ой, сезгә китегез моннан, бу минем өчен. Гафу итегез. Минем фатир. Юк. Доктор бey, сез безне борчымагыз зинһар өчен. Рәхим итегез. Кірмәгіз. Караны кіріп киттеләр бит. Абау. Полиция әфәнде, рәхим итегез. Боегыз. Узыгыз. Ахшамнар хәерле булсын. Амин, шулай булсын. Телефонна сөйләшеп алырга иде. Нинди телефон? Телефон инде. Юл ортасында калдык. Тәрәзәдә сездә генә ут күрдек тә сезгә кирергә булдык. Телефон кайда? Менә. Абзый, син бар инде, чыгып тор. Боегыз. Ләкин зинһар өчен зак сөйләшә күрмәгез инде. Айда, кадир. Булар теге машинадагылар, җаным. Нинди машина? Булса соң. Син күрмисеңме, икесе дә үтерүчеләргә охшаган. Нинди үтерүче, тегесе бит полицейский. Ходаем, хәзер полицейскийларны да сатып алалар. Шулай дисеңме? Монда беркем дә юк. Теге тарафларында караштар. Яхшы. Ой, доктор. Авырулар кабул итәр өчен бу бик тә кысынкы. Башка бүлмәгез юкмы? Үзебезгә күрә җитә инде. Башка бүлмә дип. Әнә Бәдрәфне бүлмәгә санасагыз шул була. Ай, доктор, шул бәдрәфегезне күрсәтегезле. Моңа да клизма кирәк бугай. Рәхим итегез, ханым, әйдәгез. Ай, өлгерермен микән? Өлгерәсез, әйдәгез. Алло, командир, бу мин. Саклый торган йортта сөйләшәм. Шушында кіріп киткәнен күреп калдык. Юк, бер мин генә түгел, барыбыз да күрдек. Яхшы, командир. Аңладым. Хошча, командир, хошча. Ана, ишеттеңме, булар теге машинадагылар. Саташма, шул машина дия саташтың инде чистый. Рәхмәт сезләргә. Безнең каһарман хатын кая югалды? Песитә.
Qışqırma, mine bit min, mine. Cehennemnin qaysı tişigine kitip olaqtan. Bir kimde yok. Doktor, mine mında bak. Bu kişini kurganınız var mı? Birinci tapkır kuram. Anda tügül, mında bak. Fotografiyaga bagırgama. Ay. Yok, benim de kurganım yok. Mana şulay kurganımız yok. Sizge köpme borçumuz var. Nindi buruş? Allah dedik bit. Ey Allah, telefondan bir tapkır 50 diyen işin indi tuli başlasağız bulmağanını. Lekin qara qızara. Kurgan musağız kurduk deyigiz. Oy. Benim kurganım yok, senin kurganın var mı? Yok. Yok. Mana onun da kurganı yok. İyi yani, siz de hoşça biz yolcu degендей Allah'a tapşırdık. Sağ olun. Hoşça. Ay Turgut Bey, siz mi yani bu? Turgut Bey. Bol tügel. Yok. Tugel. Bu şepik mıslık iskine boylu tegesi zor kişi. Bular kimler? Bular telefondan şaltıratırga deyip kirgenler. Allay, elle kimlerini kirtmek üstünne. Yok indi. Son bitinde karşı kilo almayız. Politsiyskiler bit alar. Ya işleri dişik bara. Bir gayret barağız kaytığız. Siz neden kopuşamazsınlar? Yaxşı. Allay tünne elle kimlerini kirtek kurmağız. Zinhar için. Allah saklasın elle nerseleri bulup koyu var. Kaytığızda siz de birer halat giyip koyuğuz kalmasınlar. Allah saklasın. Allah saklasın. Kadir, çıkıp gitsin. Çıkmasan. Çıkıp gitsin. Koya giteyindi ol. Tilese koya gitsin. Buldu, gitti Kadir, buldu. Bulmadı. Nişikinde bulmadı. Anın turunda oylarga mı? Elle özümüz turunda mı? Bulara kanın turunda da oylarga tiyişmeyip biz. Anın nerseler işlegenin kim bile? Son kim bile mine kalsa ol bende bir kup kişinin akşasın özleştirgen mine şunun için hazır onu atarga dip yeriler. Eğer de uramga çıksa onu hazır atıp ötüreşekler. Akşa özleştirgen deyip biz özümüzde korkunuş asına koyuk mu? Çıkıp git! Kara! Çıkıp git! Bütün dünya kara! Bütün dünya Kaşkırma eğer de onu atıp ötürseler biz bit yurttan kulak kağabız ötüt yurt. Ya tınışlandın mı? Tınışlandın mı? Ya buldu arttırır şey vermez var haydi balgalar tırgandır var şişe Kadir, elle kalayım mı? yok kalırga gerek mi var Canım! şalasız şak abavulişlisez Benim adım Mustafa. Miniki Nurten. Kiyevge çıkmagan eli. Çıkmagan. Min de buydak. Oy. Nurten tutaş. Min sizni tagın kuralam mı? Sizni koydan tabı bula. Mine şuşundan vizitkada telefonum var. Alığız. Rahmet. Hiçsiz tabar mı Nurten tutaş? Mustafa, mina şaltıradı. Hiçsiz. Oy, hazır kilem doktor bey, hazır kilem. Oy. Rahmetiniz talyanına Oy, yok indi başka vakitte doktor bey. Hazır mina gitsem yaxşırak bular. Munda kalırlık bir güne sebep de yok. Nişikanin O, siz uylangan kişiyken. Eminim maksatım var hayırlı bir gayle kuru. Oy gafitigiz, bu kumaşını da alıp getirin indi başka bir. kumaşlı olasız mı ne? Kirem bu. Estağfirullah. Elimin kiyavga çıkmagan. Bitirdi başımını. Şıbırık. Ma ki bu kimlerini? Nerse bu? Narsa bu kombinizon. Sen avru. Sana devalanırga gerek. Men seni hazır icat işine kuşam. Hazır bu yaşakmız. Mana bu idenlerini, bu divarlarını, bu ışıklarını türlü tüslerge bu yaşakmız. Maki. Ayda işleyimiz.
Эшлибез. Эш вакыты. Буяу эшләре беткән. Кадир култыксада ята. Телефон шалтырый. Шалтырасын. Тартып чыгарыйммы шуны? Кирәкми шалтырасын. Рахатлансын. Хәзер туктый ул. Ай. Hala. Туктады. Син кытырасың. Ай. Бигрәк арылган. Син дә аргансыңдыр инде мусафир кеше. Ләкин шулай да файдаңа тиде миңа. Буяу эше бик рәхәт эш икән ул, Рәхәт булмашы. Рәхәт булмаса, докторлык һөнәремне ташлап буяп йөрер идеммени? Карале синең аяк киемнең үлчәве күпме? Минемме? 46. Әстәгъфирулла, андый аяк киеме буламыни? Туктар, нигә астрыйсың аларны? Кирәк. Андый хәлләрне алдан уйлап куярга кирәк. Бик кирәк. Ай! Каш! Киләм, рәхим итегез. Абау! Кадир, Гөл, синмесең бу? мин, Абау, бу ничексең? күлмәкләр. Минем бу яңа күлмәгем ничек, җаным? Бу күлмәкләр, бу чәчләр. Карале, фатирга түләргә акча калдымы соң? Калды, җаным, калды. Әле сиңа шалбарлык та калды, җаным. Кадир, аман, буяп бетергәнсең бит, җаным. Шундый матур булган җан кисәгем. Кулларыңнан куан, җаным. Син дә куан, йөзеңә кызыллык килмәс. Кадир, бәгыр кисәгем, карале, теге бәндәләр һаман безнең йорт төбендә торалар, җаным. Һаман китмиләр, Әхмәт бәй, кайтканчы китмәсәләр нишлибез, җаным? Ансы шулай инде. Аларны монда калдырырга ярамый. Нишлибез, җаным? Мин бер җаен уйлап куйдым инде. Таптыңмы, җаным? Теге урам башында бер кибет бар, беләсеңме? Белән, җаным, кайсысы? Кибет дип инде бер ларек кына инде. Белән. Анда хатын кыз күлмәкләре саталар. Шунда матур әйберләр Менә саталар, шунда җаным. бар да бер матур гына хатын кыз киеме сатып бар. Бер күлмәк, әйе. Һәм 46-нчы үлчәүле бер аяк киемен ал. 46-лы, җаным, Әйе. минем бит аягым 46-лы түгел, табышмакмысың бу, җаным? Ансы башка мәсьәлә, андай берне баштан уйлап куярга кирәк. Хәерле иртә, ханым. Мустафа бәй, хәерле иртә, ничек йокладыгыз? Бик әйбәт, субханалла, күлмәкләрегез. Турмы кырыс. Күз тимәсен. Мин шулай. Әнә аша, син ашарга алып килгән ул. Чибуре. 5тән кундың бунсы сыңгысы. Ничек сыңгысы? Тагын 1-2 көн, Булмый, күп дигәндә тагы бер төн, калган акчага чак яз җаныем. Иртәгә язармын. Юк, менә бүген язасың, язып куй. Буш вакытта секретарь ханым аны акчага әйләндерер, шулаймы, Гөл ханым? Шулай. Дөнья хәлен белеп бу. Шулай, мәгазин Макс. Менә, рәхмәт. Бар, мин әйткәнне эшлә. Тагын ни
Нишлим, доктор бey? Bu tanay bir kerakmi kibitga borib, ko'lmak sotib ol dedim, bit endi bor. Yarar, tezgina ketdim. Bor. Qarali. Mustafa bey. Aytamanlar shinnabdi. Doktorlik hunarimni tashlab alla. Shusha bu yovshig'na bo'lirg'am ekan. Nishin? Qara bu motorlikni, bu go'zallikni. Tilasan endi bu yovshi ishli turgan ish tugal bu. Shulay doktor bey. Sening ishing shap. Hay Allah. Nega o'tanasan? Yurtimni sog'indim doktor bey. Otamni, onamni, qardoshlarimni sog'indim. Xotiningni? Xotiningni sog'inmadingmi? Yo'q. Durusragi xotinsiz qoldim men. Nechuk endi? 2 yil bo'lay endi. Bir shilma. Xotin toparsan hali. Sen bitali yash, uylanirsan hali. Iylanasin kiyilamisan, Bekkila. Bina shulay. Bekkila doktor O'zing bey. shiyvarsan. Motorsan. Doktor bey, men sizdan shuni so'ramoqchi edim. Ayya. Sizning og'rig'ingiz Nurtan tutash bor edi? Ayya. Kecha ikkimiz shkafda o'tirdik edi. Tigi tatli kumash. Voy, tatli edi shul kumash. Ayya. Mana u nindiraksan ular? Menga qolsa aybat xotin bo'lirga tegish. Ana olib kelgan tatli kumashingni olib kettiraydi. Doktor, ikkimizning oradani qolar bo'lsa, men sizga bir narsa Sizlar edim. Men ishona olasan endi. Doktorga ishonirga kerak degan bit Gippokrat. Shulaymi? Men uni bikda ishotdim bit. Kecha bik yaqinlashdik. Yaqinlashmishi 1 soat bir shkaf ichida o'tirdingizda. Yo'q endi doktor bey. Mana vizitkani qoldirdim, vizitka. Telefondan sholtiratirga qo'shdi. Nega qarab turasan? Sholtirat. Yo'q. Mana bundan eson-sog' qutulsam, qutulmasang, Shulay. bor sholtirat temirni qizg'unda sug'arga kerak. Yari, dres, nega o'tirasan men? Doktor bey, Au. siz chiqib turg'izing zinhor uchun. Yari. Alo? Menga Nurtan xonim kerak edi. Menmi? Mustafa? Doktor yanında. Kecha doktor yanında. Shkaf ishida. Shkaf ishida, ayye Mustafa. Tatlı kumash olib kelgan edingiz. Men de siyindim. Nida? Shul o'rinda men doktor yanında. Ko'rishirga tilayim, albatta. Yo'q. Men Istanbulni yaxshi bilmayman. Men bunda bo'larman. Doktor bey! Doktor bey, ko'rishikdi. Degaylar. Lekin o'ramda ko'rishiga ne deydi? Yaramaydi. Endi sizda ko'rishikdi. Yo'q, durust ayta. Yo'q. Nurtan tutash. Siz bunda nechta kelirga bilasizmi? Siz bunda kelingizmi? Men sizni kutam. Sog' bo'lingiz. Xushya. Shular doktor. Ne shakmanda? Akshi kelib kirsa. Bir shilbag'iz doktor bey. Shkafda begaybat. Shkafga kiramiz. Yarar. Qarali. Ana bizning yurt qarshimda qora mashina tura ko'rganing bormi? Tegisimi? Ayya, 4 ta endi bizning yurt yon saqlay. Mening bir hikmati bor, oshiqlarga yediradi. Yo'q doktor bey, yo'q, bilmayman. Qochdim. Rahim etiniz Halid bey, o'zingiz. Nechuk go'zal bo'lgan bu. Eskitkish motor bo'lmalar. Yo'q, shoq go'zal. Gul shashak bo'lgan bu gul shashak. Halid bey, o'zingiz salonga. Rahmat qadrlim. Sizmisin bu doktor efendi? Assalomu alaykum. Bravo.
Менә өйдән жуап ятайдым әле. Менә һәр кем шулай эшләсә, илебез күптән байыр иде. Үзең пешер, үзең аша, үз чагыңны үзең як, үзеңнең эш урыныңны үзең буя. Сезнең берәр нәрсә эчәсегез килмиме? Чәй, каһвә. Салкын су. Ни дә булса, салкын булсын. Менә бик әйбәт. Киләл монда. Мин әйткән әйберләрне алдыңмы? Нинди әйберләр? Теге күлмәк белән аяк киемен. Алдым җаным. Бик әйбәт бар. Суны шырт. Хәзер Халид бәй, менә сезгә салкын су. Рәхим итегез. Рәхмәт, кадерлем. Рәхмәт. Ай, беләсезме, ул шундый чибәр. Гел үзенә җәлеп итеп тора. Минме? Гел ханым, ансы шулай. Карагыз әле. Сезнең телефоныгыз эшләмиме әллә? Мин шалтыратам, алучы юк. Телефон. Менә бит. Эшли бит. Бик яхшы, бик яхшы. Алла! Исәнмесез? Исәнмесез? Кадир. Берлин. Гафу итегез, Берлин. Нишгәле, теге нишгәле, немешчә исәнмесез. Guten Morgen, guten Tag. Әхмәт бәй, сез мені әлі о. Әйе, бик әйбәт, бітіп бара, бітті диярлік инде, әйе. Сіз қайшан қайташақсыз? İstanbul'a deyim. Siz İstanbul'da, Munşa'da 15 minuttan qaytasız. Bir әйбәт kütəbiz. Кадир, нишлибез? 2 көннән соң гына кайтырга тиеш иделәр баса. Мин нишлим әле бит? Munşa'da утырам ди, хәзер 15 минуттан кайтып шитам ди. Нишлибез җаным? Уйлар нишлибез? Һәр хәлдә нәрсәдер уйларга кирәк. Бар син теге Халид Акарны кара, бабайны кара, мин Мустафа бәйне карыйм. Бар. Яхшы. Халид бәй, гафу итегез, доктор бәйнең бик ашыгыч эше килеп чыкты. Сез менә су ичегез, су. Рәхмәт, кадерлем. Гел ханым. Теге әйберләрне алып кергез әле. Ни әйберләр? Күлмәк белән аяк киемен бар тизрәк. Мустафа бәй, сез терелдегез, мин бүгеннән сезне азат итәм. Бүген? Әйе, бүген чыгып китә аласыз. Соң мин бит 5 көнлек акча бирдем. Чыгымны аркыры исәбеннән. Алла! Пистолетың белән хәзер атып утырам. Гел ханым, киемнәрне китерегез. Менә киемнәр. Сал пинжагы. Нәрсә пинжак каламы ни? Аяк киемеңне дә сал. Ялан аяк китәмме ни? Хәзер шишенәсең, киенәсең. Кош! Тегеләр булмасын. Күлмәкләрне ки. Шкафка Кош. Ой, Нуртан ханым, минем янга түгел. Мин Мустафа бәй янына килдем. Минем янга. Мустафа бәй кайда? Әйдәгез минем белән. Халид Акар, таныш булыгыз, минем пациент. Нуртан. Әйдәгез, Мустафа бәй. Ай, Мустафа. Менә әйдә без катнашмыйк, чыгып торыйк. Әйдә. Барыгыз бар. О, чебурек! Мустафа! Ой, нинди шамакайлык! Ой, Туктагыз, туктагыз, бу мин Мустафа. Нинди шамакайлык, бу нинди кыяфәт! Шулай кирәк. Кош. Ашам. Рәхим итегез. Мәрхәбә, устам. Тургут бәй. Әхмәтнең кайтканлыгын беләсеңме? Беләбез. Бу халатны нигә кидең син? Әнә бер пациент утыра. Халид Акар исемле. Тегеләйрәк ахрысы. Мине доктор дип белде. Шуңа күрә киеп куйдым. Якын бара күрмәгез янына. Тешли ул. Карагыз килгез әле монда. Минем эшем бетте бит. Теге калган акчаны кемнән алыйм соң? Әхмәт бәйдәнме, сездәнме? Менә башта бу кайгазга пулыңны куй. Әйе, бик яхшы. Акчасын бирәм. Әйе, бик яхшы. Әйдәгез. Хәзер мин сезгә әйтим әле бер сүз. Килгез әле менә монда. Карагыз. Менә утыра ул бәндә. Теге мин әйткән тилемиле. Якын бара күрмәгез, тешли ул. Әйе, мин хәзер сезнең кагазыгызга кул куеп киләчәкмен. Аллам сакласын. Саубагыз хәзер. Торыгыз. Әллә кай китмәгез? Юк. Минем пациент. Шагагыз, Мустафа бай. Нуртан хатын туктагыз әле. Шагагыз.
Bu ayağını kısa. Kısa şu kıyafetten çıkarga kirek. Özünü tanısalar hazır. Uramdağılar atıp bitirirler bit özünü. Hor buldum. Haydapsız kuyunu bilen. Yolunu beyni bileşekler bu Şulay. Yarar gittik. Atır kız bulun bak. Gittik. Sen fakat kız kıyafetli. Topta kız. Bu kim? Bu benim patsıyım. Patsıyım. Oy nindi patsıyım. Sağ bulunuz. Sağ bulunuz. Yollarınız emin olsun. Ha. Allah akbar. İnna lillahi ve inna lillahi raciun. Ay Xudayım harap kına buldum. Katıldık buğay. Yok katılmadık. Tige bar hele. Turgut Bey. Turgut Bey. Mana sizga degan. Mana qo'limni qo'ygan qog'ozim. Mana oqshada rahim etiniz. Magiz. Oqsha bo'ldi. Bo'ldi. Halit Bey. Min birga niçin kelganimni de unutib jiberdim endi. Halit Bey, siz mine bu yanlışığınızı unutup kaldırgansız. Ay. Biz şaltıratkan idi. Ay, isime düştü. Rahmet kadrilim, rahmet. Yarı, min gitim indi. Hoş ya, Halit Bey, hoş ya. Hoşça kal. Sağ olun. Min hazır barsında anladım. İsmin nişi senin? Min Ahmet takılı, doktor Ahmet takılı. Yok. Şın ismin? Şan ismim aytib turam bitindi. Qodir. Bu yavşi Qodir mi? Mına hazır oyununu taşlayındı Kadir dostum. Şundan da siz mine bik şadınız. Siz öz rollerinizni hiç şeksiz uğuşlu başkarıp çıktınız. Bravo. Yani ben gittim. Assalamu aleykum Ahmet Bey. Doktor Ahmet Bey. Bu kim? Buna sizge benim vizitkim. Rahmetiniz. Men sizning bilan ko'rishim nada. Sağlığınız kadirli dostlarım. İşraşkanğa kadar. Bu sizin bulaşak patsiyentiniz Ahmet Bey. Çok güzel. Kullarından kuvanışta. Şundan da Turgut Moktağan'dan da ortak iken senin ustalığın. Kutlayayım seni. Rahmat. Şunundaysa men sizga rahmat aytırga tegishliman. Xotiningga da rahmatlar yog'sin. Turgut kelmadimi? Tege bo'lmagan kitib o'tirasizmi? Shulaymi? Ay, Turgut Bey. Allah'a şükür. Allah. Yarı sizden men bir qanaat qoldim. Menim yaşaytırgan uyumni de bu yasağız yaxşı bulur idi. Yana fatirga ko'shishga shundoq buyarmiz. Alaysa men sizden xabar ko'tarman. Mana bir şirak bu yavg'iz qoldi. Yo'q, olug'iz ol. Olug'iz siz ul bu yavlarni. To'xtali siz fatir izlisiz tugilmasan. Topdiq endi. Şulay, hazır bir kimde ochiq havoda qolmay, yo'qqa burchilgansiz. Lakin tabuları bir kişitin buldu şu. Og'irroq bo'ldi shu. Yori, ruxsat etsangiz biz qo'zg'alaylik endi. Ruxsat. Yari borig'iz. Boris uchun da rahmat. Xushig'iz. Sağ bo'ling'iz. Xayrli yo'l. Qullarınız selamet bulsun. Men sizden haber kutashakman Rizvan usta. Qodirmin. Bu yavşi Qodir. Sağ bo'ling'iz, Ahmet Bey. Sağ olunuz.
Сез Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында төрек драматургы Тунҗәл Җүҗәннең «Нишарадан Бишара» исемле комедиясе буенча куелган спектакленең радио вариантын тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Фәрид Бикшәнтәй, режиссер ярдәмчесе Фәрида Хафиз, төрекчәдән Рабит Батулла тәрҗемәсе. Уенда катнаштылар Кадир, Илдар Хайруллин, Гөл, Алсу Гайнуллина, Мустафа, Радик Бариев, Әхмәт, Рәсим Салах, Халид, Әсәр Шакир, Нуртәм, Фәрида Сафина, Тургут, Дусил Касым, Хатын, Венера Шакирова. Кишәрлек тәртип саклаучысы Мансур Ибрахим. 1990 еллар ахырында язып алынган бу спектакльне эфир өчен режиссер Әлфия Гыйлаҗи, тавыш операторы Асия Бикбау, диктор Талгат Хаматшин һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.